Ke suai kairi, suai ka mila to ka manimbar dat nakuro nok paingkukuro simba ipaguhatan di tangana. Ino pa'y kumaduo harasangulo na tambalut tat minanahakot ay pandangan nga sendiri takan na manimbangem ay paingkukuro hot penerimaan dati ti cadangan di siyola. Kino pa'y kapagulo diti nga tumano di la panambarasan dati dada mo ta harap kagarasan dati miloh ta kapod papawonsoy kita masih boleh melakukannya may na dati bohogyo ikahaharan dati. Jadi ino pohit ay kakuaan da kumoy sa diri nga haro pakuasa dati. Tu itinumot tinumot tigia tangana kiti iati no po tigi. Haro pe wasiat ti molohing da isay patungkusan ti dia. Ngayon ni ahawa idit tampinay suhay. Haro hitiad di mo. Miagal ko borosan no pod ihay limo tulun magyang pinay. Napiduo na di nga ano hini boros sorry palis kadi dan dusun ano hini molohing napiduo no sigag kaid kadi tanak kagulum ay yahay mo ti di Bollywood minanana milagatado di ka ino po di tanak tahuri nga nakampay patut ay iho mo ti dadi painggayo-gayo bahagian ni lodi ka ngoyo na si ahaway tanak tahuri nga antakan no pod hino po'y molahing ino po hitiad di nga milaw pod di molahing gaman man sapo ay so ti di iyot di hamaan ko kadi molahing. Jadi haray kasanangan dat sakirad paimpasi pohit imolahing man piduo. Oke, suai kairi nga itino po nga pandangan na sangulo na tambalot. Oy molahing ngay. Sayra na po mamiduo to kod miagal ko tanah te ko kahaharan nga tumanud da pod dit pandangan na tambalot. Kada da ko may oy-o dat papatahak. Sakirad hopoday kar tanah kada oy-o ihopoday kar. Popolu ko muntok do kayo. Jadi hopoday kar mungkin dat walu na pay karaman no piduo. Ino panday duay kar nga do kayo. Do kayo sebagai molahing mikaruhang. Teka sakira sangulun mentok dia. Nakuro tu iyad di. Kumaysa na po. Nga ay iya gya nga kogos ko po bo. Kogos ko po haro pa kagarason no. Iri nagya dia da pamutanam-tanaman. Iri na dia pagaganuan. Kumaduo sayra na pod lumohing ko. Hali piad ako ni ka humontol to ko dit duay kar. Nga ay tumanud na pod nawayaan ang pangalaman dit kaumbalutan dat kaumbalo ko kito tay kakawaya. Kaubasan na po timolahing iti nga okon ko insanan to kod magyong pinay di kano da mo magampi iti molahing. Okon ko insanan. Hopo da tulun da tanak okon ko insanan hopo da tulun o gampi di molahing. Walu to katulun, 5 tulun no magyong pinay okon ko insanan no pod dit iyati magyong pinay nga kano da mo magampi di molahing. Haro hit amo. Haro hit manu na da nga ano milo. Sakiran pagyadi hilo kod sa borong garahat pingkuro ko magampi di molahing. Angatan mo dilo sumakay nga karita nga akasimbagoy. Teko iya na po nga pingkaraja ko soldier. Pingkuro ko magampi molahing no. Dahilo ko'y paparangan imagi sasangod ko yun nun.
Sakirad hilo kod hinggiralana na pututi dila na bawan. Hilo ko pengkukura kadi mo magampi mo lahing. Jadi akon ko insanan iti yati mo gyang Pinay kano mo magampi da mo lahing. Haro no mo ti kapiyahit. O kani ka mo no mod to ko boh nga. Haro no kapiyahit kotaguang om otong pupuan. Dat ay kagampi di mo lahing bahkan nagisambot kalimpupusan na kaposian kompo kanda surupu idi mo lahing. Jadi dengan no kadi da Malayu dengan jujur dan dengan rendah hati. Sekiranya pod ipagili tandahay magyang Pinay, harohi mo magampi di mo lahing gisambot ti kalahing gisambot ti kapatay nga inapoit kahaharan di mo lahing miagal kay itanah da pinalu idi mo lahing nga iyoho na pohom ako na mo kimamaha apatut nad ikuha kanod isiyo na hot minamagampi ila mo lahing gat gisambot ti kapatay. Iyo di. Iyo na pom iyo di na ginawa ko. Haran na po hinalualu secara logic pakayon to kano po logic. Memang iyo di no kagumuan dat ay orangaw dati dat isay na po nakagampi di mo lahing gisomi dat kinompok na kaposyon nga apatut no gyud isiyo hot ay patungkusan dit no luwalu idi mo lahing. Jadi haraho paday karditenu walu ikar tinahakim mo lahing kumadi tanganak ino panday dua ikar isay no pohit agayo gampi kumadi mo lahing iati di mo gyang Pinay dengan rela hati miampay kasiribaw na ginawo patahakon to kano po di tong Pinay di. Ano adilat ay so idia dat sumbang ako po muhupot ay mamagampi di mo lahing ako po muhupo balanja bahkan mungkin akay mo intong-intong nagidihin mo lahing uli ko na dim onwon kulot ay duay karot datong kiadan mo lahing iyo apatut kanulo to tanak kagulo kanu ay mano pay arata borosom tinggoronon ko pada tinggoronon ko pada kadit ngono pota solo itarata boros Jadi komun pom haraduo jadi kita dati kumoiso dadamot tet osihat to ko po itanganak to ko nga nongosukod no haro no kaposian nila sendiri bahkan haro keluarga milo no mangigit tet ay kahaharandit kakitananu mano dati duo John Matajim ke 3 ekar kalapas sawit sabiton no mo tingay ka Panil Jaipin isyo nga 3 ekar kadaw nga o nga koro pay sawit ilod disyo Milbon Miun man po siya higata nga 5 ekari disyo gata Moinis tu tanak kotondu 2 ekar la disyo gi ay beng kukura ti tanak kotondu onuan ka pengkurahin do kayo do kaubasan tinapo tanak kotondu nga onuan dat patungkusan ko amo pengkura malad topot kapiyo gi nga kaubasan no po nga ino po hi pagulonan ng tanak kakusay mano pa dadi kapiyo hom ay so idatir di bagi tu itandu di nga tanak nui itandu nga tanak nui hali piad asawat tulun nga tanak nui mah nga kagumuan no pod it orongaw ko hom iti na po tanak ko tandu nga onuan ni kasari da sakirenod tumanud da pangaturan ni mo lahing nga ando karantay dit tangan na kakusay
nga agayoh mo ti dagiti tomoda ni diton Pinay no tu iti napatangana ko kusay nga ipaymaha-mahaot pamiduo no ri. Iso no pakakitanan dati nga moidet iti napatanak ko kusay nga amo gidu, adagi amo gidu sayra no pod ako mo gidu, rati no pod di nga iya no hot agayon na tanggung jawab no monto kidit molohing. Iti no pagyatando nga tanggayan gad di sawom ay madiri daw kecuali ino pa'y sawa no nga patapusan da hirid kinenan no. Ato koki ay so naman ko hara kay aanuan. Onuan nga hino po Oritan di Flora. Ay onuan nga paing koro-koro lah. Oy meligoduli samarata. Untung makasawot tangan do dinadakaw hoy. Panil Jaipin onuani Mas nagoy. Onuan hitidahay miabalodong kusay ginungo. Nah, tampinay Melbourne okay kiton o silik-silikan ng hinggo tanga gayo tana nga bobos piadam harapadan na pamansayan da walay bo. Nga tapot pakapiyam katutukan na pati iti tana da harad iti paingigit dati ti dandam katutukan na polom pamansayan pawalay tu maganak insan kapumuo kiyay induo intalu ingapat ujung-ujung ka inapahitan na din pamualayan ta kapari pamualayan po di tanganak pamualayan po di manangadu manangaki sumano. Oh, kaman na po nga puji Tuhan tu ay samarata ti pamatit nurid di. Kobo kapuahangon ko sebagai molohinggi monto katanganak mogyagal kusay ko tando nga tanak nga bagari tapot kapiyo bo. Oke. Jadi mantad ko kapuahangan do molohing yati na po nga katungkus to ka di tanah da pinatahak pinatumboyo da kinorohingan kumadati. Gulian na di kagulat paing kukuran hindi kamuratag. Ikamuratag nga miagali no boras ko dito no tapot po kapiyam ana da anuan tu natagak ko po sebagai hartad ay pinatumboy kinorohingan natagak kad isuanggot ay pananudan kuma kinorohingan nom parundunan pwede kada kagu dati it harta dati umadi tanak dati natagak nga irinit ala to kakasarilet anak tetap anak bo suai gati mulahing iti bo sangkuro pia kaborukon karaton di tanak daw nga haro kasari iginawod isi na pala nga tanak ko ka. Harik ay magidu iti di hali pia boras no na pom ako na magakun dia sebagai tanak kanu nga amo na magidu iginawod amilad udu tani suang ginawod isi na po nga tanak ko ka. Boros no na rin ako magakun na tanak suang po ginawom ay tumagakit itanak isuang ga ginawon no. Okay. Inapandahit panangkamu dahiti sayrad patakon dati it kahaharani di nga inapay ko boboyhon dila tamaha nga asarud harod ideolo sayra dot kanu ko keputusan do momonsoy di kebajikan antakan dot timpu da kapatayon. Isuot ay
kantakan di ketompurosi hingga dada mo te iati no poti papaharod persiapan montok timpud orikot seira do rumikoti timpu-timpud kapatayon dati. Noretan mati ditidet irin apa nga basug ka. Adalah sungguh bodoh. Auruan di kabasug go seirad papaharot tokod persiapan antakan de timpu-timpud iati no poti nga matay. Kamu po di tampinay nga matay to kono idim pagiduduon nagidi kahaharan nga baso gimati ka. Nakuro. Nakuro tu baso gitiad di ka. Nogi o silid iso o kasalahan na tagayo sa kiranod mo nimbar toko dat ay pakianuan da kinarahingan maya da kapuahangan da ginawa montokot buruan daw sayrad oriko tatimpu dati dat iati na po nga papatahak di pelayanan dati montokot tulun da suway. Iyolo na po di nga imagakun dat ay patumbayaan di kahaharanu ay mati ay lanam monopot kapiyayolo dat papaburu miagal di pinaboros no. Ay lanam song kaboros no. Sigaw kadi dat kapatay ka nagidim. Napatay ni no padi kaitan di siya napatay ni siya di ka. Higa ay lani ti ginawat tulun bagi. Rati na pala tampinay nga ay dadamot dati dat agaras o sihat toko omhiri no dat man dati paindalano ipalayanan dati kumakinorohingan. Ngon no padi boros sa ilo nga kada nadit mingka patay-patay padi hom paingka. So nang gidit ang agaras toko po ang sihat toko po ang paindalanon dati it nunoy kaginawaan. Paingka nagi kadautit gulion no diti kamundot kapatayon hilo na kapatayon at magompuang dati ti. Haro iso grup dat soal jawab right ko theology Adventist nga ako gya no kasiwat mo isimbar bo nga sumimbar ko imada. Iti isu dat hare nangkud iti napot tongo tiagak nga igitan to kod igereja kamu hirihi tuhot. Pengkuro kayo ko igitan ako kamu. Patut tad igitan silod katua garaja mo tigay siya di. Haro katid. Haluha ko na padihom. Ay musti igitan to kanod may garajad. Asaro gaya siya di mo ng boros sa kinorohingan. Haro tiyan di ka. Tay ko isa ikasinduo lagi na wasumano Lai di tulunda amoy sambayang. Nga asananggid o boros takatid. Haro pa ingili. Lai di tulun amoy sambayang kapatay na gidihom kongoy nagigaraja nga napatay na madi. Karuol lagi naurin tapot kapibo. Iya di no matiri. Ino panday alasan dati nga penghormatan terakhir. Kada takonod iya di tampinay. Doho na padat. Ano pada simbar dit iya di nga antakan da sangim pasi toko sangim miyaw toko itinod iati na po nga may garaja. Kada dat o tiagak toko po kongoy nagi garaja. Jadi Eldo Edson Salumin dadamot at sangim paimpasi may garaja. Kada di ay duan pagginawahom kongoy nagi garaja. Boros pa di malayo nga sesuatu yang menyedihkan. Penghormatan kam
ino pada apatut nga pay miyaw to ko nga gerja kon ko ipay patay. Nu padi rati bobos-bobosom ipay ipay ahli keluarga at pusohon dati nga iyoho na pod sakiran iho la ako kay lado kayo. Sakiran na pod iyoho tampinay kuhit midupagun. Lain day siyad amay gereja. Ako sumukong gamay gereja itampinay ko. Tapot ko pala. Manindol ginawad. Ipay miyaw nagisiya may gereja. Kapatay nagidim. Borobisan to ko nagid. Papori ko to may gereja. Nu padi rati man ko piyo. Aruol lagi ginawa no bo. Dat padi siya hinam is suang na pag ginawa no nga. Kapatay kapadim kongoy ka nagi gereja. Iya di doha suang ginawa. Kasinduol lagi kita ko. Nga doko na botay lah ni di bo. Pongoyon ko amo nga ay say salah di. Nga dari segi kapurimanan iya di doha kapurimanan lah. Sekira na pod tampinay ka karuhang. Ako mbala may liga da gereja. Kapatay nagidim pongoyo nagidim aruol lagi ginawa ko kakito. Iti dit otogod ko nagi bo. Iso pakago nga iti tampinay datid amo na may intonggit ahli keluarga sama ada molohing ko ya ko magyong pinay mungkin dahil siya sadu sayra nagidid haro minidupagun ni molohing ko itampinay terhege-hege kadid malayo nga siya do oretan lah tu oretan gadi kapatayon gitu siya oretan kula tu terhege-hege nagidid andado ako po kapiado kayo ka. Ngon po aratom iyo na pom ako na magandad. No kuro tu nagidi siya hinohom. Moy ka nagidi ruba. Nagi may ruba dit hino po siya. Kapatay nagidi hom. Gara-gara dia ang otolu tadaw nandad. Paingka nagilo harta ilon. Ngon to kana di patapi ko ilo pelajaran mo. Paingka nagilo pelajaran ilo. Dada mo to iya no po agaras ko haro po kekuatan nu, haro po kuasa nu, maino piduo miampait adil ilo kahaharan. Tu haro pagi kuasa dati. Apatay to kono po nu kalo adalah sungguh bodoh ka. Sekiranya saya midupagun to ko minti kapatay na dihom manu nagidi oturo persiapan ngai. Iti dia ka. Nakuro tu mandi sihat ko po. Simbayan ko po mamanaw dian pengadia dia puas ginaw ditiso milonu po simbaron haro po kuasa nu haro po pagobi nu. Jadi ingkano lo pelajaran lo gitu. Paingkano ikadaw iti komondat kapatayon dati nga arat di kapatayon no di taritan dada mo to sangim miyaw to ko iti natimpu dati iati na po nga ay magyam pupuya to ko iyo kayo hino ngay sadu endemic na di ngay magano natimpu dat may rubad ko pinayan. Sekira na po kapag iruruba to ko haray midupagun nga oruol kapi ginawad. Nakongo guys yun di ka nakompuya isyo ka. Di hino po ka. Jadi ay sekira na po ako do dako anda ay do kayo na bondad ay lan kapi di bo nga ino po hit pagangatan da isuanggot panambarasan datid ay kaswabon na bay no nga iya di no mati dadamot hara kuasa dati main na dati oturo ikahaharan dati seran kita nu itanganak nu harohot kemampuan dia mengurus si kahaharan apatut nunad man
onway dat patungkusan man onway imilo delad aturon sendiri. Asanong no mo ti ginauno di ka kita dat hino kapohom o kita nud aulu di tanganak ko mangurus si kahaharan daw. Mantad ko kapo hinom mimpu naging mangurus si tanak isay na kailod ay siya kano mangurus mempay asanong. Jadi dadamot hara kagarasan dati mila ta ko pamanahak delad sokongan. Paingka mo tilat sawit ti ligondu kada na lihuay por 10 kaki. Kada na lihuay muntak polenan da kinorohingan. Limoy karilat tanah, sambulan kano ko limutan. Nah, persepuluhan iat ti persembahan sokongan numuntak polenan kada na lihuay kan. Mungkod di tanak. Mila kapod imamantau kadi demalayo. Mila kapod mangintong di siyo, mangahak di siyo, da mangurus si kahaharan. Saya ratu mungkiad ko nga, kono ano ino pa'y ginawno nga, ano mo raw saraw bo. Tu o kita nunod ino pa'y tanganak no nga, kano mangurus sidit kahaharan da pinatumboyo no kumadilo. Nga, haro di isat ikalimpupusan la. Ako ko'y lampay kukurad ako pandangan iti. Nga anak kalitit, iti sarita. Hariti sangulo na kusay, apuri manan di siyat, na di sangkurot kagarasatinan, ano sangkurot kasihat. Nga ino po isaw daw nga, umulok. Kadisyo, manuwa kud ilo na pasawa ko nga, manansawod ikuwo ka. Nga siyod, haranay kagalagalan o kani kaharatamodon. Manuwa kud ilo na pasawa ko nga, manansawod ikuwo. Tu, orohyano ko kakitad isayot, manansawod lasawa ko kasyo. Otapot ka piyan. Ay, ino pa di saw daw di nga. Pinatumboyod, kasahod ikuwo. Nakasawo, pikit pintong-intong daw hit. Isaw daw, berkeluarga di. Misway matiwalay dilo di. Ay, di siya may sungkudit isaw daw. Pingkurmadit yun di. Susuay. Kung ngayon ko nakambalot tensan nga, korong ko tiyo di nga, ay, yudit agat-agat, iti saritat ti katasorok. Nga, ay, anak kali karangahan mo nga, memang haroy ko piyot. Kawaya dumya galid di. Pingkuro madirit tiyo di. Gatit to sorok ko hay. Nga, pwede na yung bulayan iti di mo. Ilo, nagihar tabanda at naroy tanla. Nga, insan tadawom, sayrad ori ko to panambarasan na right ko pikoruhangan. Ato ko na po olihwan, ay bulayan to kayo at ikawawayaan dot imya galid di laki. Nga, oduya di manto ko di zoom to kosondot ko piyohot. Ay, pendapat-pendapat dito nga tambalot. Iswang dat kapag iduduaan nilat kahaharan da pinatungkos sa kinarahingan kumadati nga kada na dati ilihuay mentok kapalayanan da kinarahingan. Right ko persepuluhan, persembahan, sokongan dati mentokot nununo pa'y palayanan da kinarahingan nga hirida nga haro ko utamaan dati. Mantad ko kagarasan dati di haro pakasari montok kilo tanganak hiri no kanu to ko do mga hak diolo dot popo tunud dit kahaharan dan numanto ko patungkusay gisombo iolo no po nga kanu popotilambo sidit paing kukuro ng kuralan dati dot pinapaindalan ikahaharan dat pinatungkusan da kinorayan kumadati ano nagidati dot patungkusan kumalatang anak. Toko kailom sayra tokod pakanot koposyon, pakano surupu, miagal na kadaw ti karikatan na kinorohingan tu toko elanam sangira. Danga daw, kasuabon, dongotuong, nga
ina po hit milo datid man paburuo iati na pohom ay mintong-ngintong kasari toko bersiap sedia kasari toko mandadan-dadet korikatan di Yesus kumain duo om nagi miampaid popoburu di senteb na po pinatumboyo da kinarahingan kumadati iti kahaharan dati. Pohitian takan dati panambarasan dati kaswabon bayno. Siyaw sa kirad haran no hino kasindola ginawo. Haran no pigi sa ginawo nga ay tumbayaan ako dot iri na pohom mangigit da dati dot mamuhondom paing kukuran nangko od ralan tokod mangimbulay papaintalang itit papaimagan iti kahaharan da pinatumboy kinarhingan kumadati. Datanglah Yesus dalam kemuliaannya, hendak jemputkan umatnya. Tuhan berapa lama lagi kami sorak nanti, Yesus datang, haleluya, amin. Haleluya, amin. Boleh jadi tengah hari atau petang, atau tengah malam. Kaya kano misis at akad iswang sambayang. Kinarahingan iswang kerja sorga kung sikaw dot kaswaban sa batabay no. Nakanoy haid minangin pupus kagut ti panambarasan, panatalayanan. Hinggo dot mangunsub dahay mangurus iti kahaharan da pinatumboyo no. Dadamot dot harap kagarason dahay. Moy kanoy hay mga hakitanganak dot ay papatumboyo ang papaburu iti kahaharan. Miampay nagid aylo kalihu dot sakadung dilo montok pelayanan da kinarahingan. Kung sikaw mantadot ay sakadung lu montok ka insana ni mulahingay montok patit makikinangaw gisambot harohi kaadilan dilo dot papatumboyo di kahaharan papalombusit harta benda da pinatumboyo no kumadilo kumaletanganak ngay. Ikalansanan dot itanganak kadaw nga inupoy katumbayaan iman dila nga pati lembus kasarin og girot kumadia hirin na dad ila no po nga alaya komunori mo dit kahaharan mandilo pendalano mientok do korahyan no. Kung sikaw dot tadaw sa batabay no kanwe hay dot kapag yampay kagu magyamong kagud iswang perbaktian hinggon no po nga ahakon ni hay gisambot simbayan kanwe hay kapag rapo-rapo maya dot kebaktian da bayno. Kapasian dahay adahay elanam sangira daw pupusan nga dadamot dahay dot sangimpasi ginaw dahay kasari-sarid popoindalan mumbala mundar miagal di korahyan isuang ko kapasian ng pananudan dahay kumadia. Ampunan natin sanando sa dahay Tuhan tinasambayang dahay isuang ngaran di Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dot kinapagyampayan dati kaswabon sabat tabay no isay no pohot anggota gereja dot nuridi boluran kapiruba toko dot gereja boluran dot kaswabon sabat bay no sabat orikot kasado di sabat orikot hilod muridi gereja mangkulat karidi sabat depan 28 hari bulan. Bahin ako po, kapiruba to ko swabon da swab. Tuhan memberkati.